Ngiyacela uNkulunkulu ongushembe engembathe ngikhuluma okwasezulwini ngingakhulumi okwasemhlabeni ngikhulume okuyikhona okuzophilisa abantwana bakhe abadele konke beza kuye. Omunye uyabuza uthi
kanti uyakhetha yini wena khona obathandayo khona ongabathandi na ithi inkosi yamaNazaretha hayi ngibathanda bonke abantu ithi hayi baba ngibonile ngilele wangembulela ubaphakela abantwana bakho kukhona ukubaphakela kakhulu kukhona ukubaphakela kancane abanye inkosi kungabaniki lutho but mntanami ubona into enkulu kangaka laba bengibaphakela kakhulu ngize ngiphindaphinde ngichithekele phansi emapletini abo laba bamthanda kakhulu uNkulunkulu ilaba ukuthi noma ngabe kwenziwane ethinta ushembe bengasali kuyo ilaba ukuthi noma ngabe izulu liyana bethi siyokhonza uNkulunkulu noma ngabe libalele noma ngabe kunjani makuthinta nje uNkulunkulu kube yibona abakhona kulo msebenzi kaNkulunkulu uthi ke laba okubaphakela bona kancane abanjani uthi laba bamthanda kancane ushayela elithi malibalele ethi umuntu awulibalele kakhulu namhlanje ngeke ngikwazi ngizoya enkonzini yasemini ngcobo kuyasekuseni cha ngeke ngibe khona kodwa njalo uyiNazaretha kodwa ithi incwadi naphansi kwesihlahla khumbula lolu suku lukaNkulunkulu Nkosi ngicela ungibone ungilobe nami encwadini yokuphila uNkulunkulu nawe uzokuloba kanye nabangcwele ebebephambi kwakhe ngoba ukhumbulene mayibonke Nkosi singakhohlwa ushembe ukuthi uNkulunkulu singamkhumbuli kuphela masihluphekile kodwa uNkulunkulu simazi ngazo zonke izikhathi ngeke ngabone insizwa eShoprite lapha eBridge City khona umshumayeli okuthiwa uShozi olapha eNanda kuthe ngithi bekuyisonto lokugcina ubaba esezophuma yafika yakhala lensizwa yathi baba ngisebenza eShoprite bangixoshile emsebenzini uthi ubaba baxosheleni uthi baba kutholakala inyama nezinye izinto seyibolile efrijini lapho engiyibeka khona uthi wena walicisha nefrija ngekhathi usuhamba uthi cha baba ngicisha pho kwenzeka kanjani uphinde uyachaza lo mntwana kaNkulunkulu uyachaza uthi kubaba manje base beyaxosha uthi leyo baba ngixoshile wathula ushembe ushembe uNkulunkulu ngithi ngithi izolo wayesemuphi isibusiso ngithi izolo cha ngiyangena eShoprite ngimfica nomshumayeli wasephakameni kodwa ojwayele ukhipha iy'lado umude baxoxa sengithi mina Shozi usubuyele futhi emsebenzini na uthi ngibuyele baba ngithi ubuyele kanjani ngoba wena ubike ngikhona ngakuzwa ukuthi uxoshiwe emsebenzini wabolisa ukudla kwabelungu uthi impela kwakunjalo kodwa ngeke ngikutshele baba ukuthi kwenzeke kanjani ngizwe nje sengibizwa wathiwa ngibuye ngize emsebenzini mayibonke Nkosi sikhuluma ngonyaka kaNazaretha umsebenzi kaNkulunkulu phambi kwami angitshelwanga yena ngangikhona ebika kodwa izolo ngihlangane naye sesemsebenzini usheshe ngekhathi embuza kanti uthethe icala uyambuza uyaphendula kanti usheshe uthethe icala wayesemshintsha nalesa sitolo wathi ngizokuthatha ngikubuyisele esitolo esiseThekwini uthi ngeke ngisabuyela lapha engaphathwa kabi khona indiya ushembe sengifunele enye indawo imisebenzi kaNkulunkulu maNazaretha ithi inkonzo lekhaya hlonipha usiyamesaba uNkulunkulu ithi nalapho ukhulekayo uvala umnyango wakho umemeze ihlo wakho sekusithekeni uyena ozokuveza obala nalensizwa kaShozi immemezile uNkulunkulu wayisindisa ngesikhathi sokuhlupheka kwakhe asimethembe uNkulunkulu naleli icala lokuthiwa khona icala likho icala maNazaretha
kodwa imisebenzi kaNkulunkulu iyona ethethe icala. Kuvuka abantu befile bethi unyazi luNkulunkulu ezulwini. Khulumile umfundisi uMncwaba waseMlazi. Wathi lapha ahlezi khona eMlazi kufika umndeni wakaThamari. Uthi lo mndeni sisize mvangeli, bese umvangeli kusise enkosini yamaNazaretha. Uma uvinjiwe ezulwini akayiboni indlela. Mefika ngale uma ngesikhathi unyazi lumelezela ukuthi ilona lizohlala esihlalweni limelezelwa inkosi yamaqadi. Uthi uma ngalelo langa wahlubuka wabuyela kulolu hlangothi. Kanti abuzanga ukuthi insuku azoyiphila emhlabeni zingaki. Kwangaphela insuku wahamba emhlabeni. Mefika ngale ufica unyazi oluNkulunkulu. Ungeduki umuntu kaNkulunkulu ususe ezulwini. Uthi-ke methi ufuna ukungena kuthiwa ngeke ukwazi waphika uNkulunkulu wena. Unyazi kuphela luphethe isibalo sokukhanyisa, sokudedela, sokungenisa amaNazaretha ezulwini. Uthi-ke lo mama ubuyele ey'nganeni zakhe-ke ngokuhlupheka, uyakhuluma kuzona. Hambani niyongicelela intethelelo enkosini yamaNazaretha unyazi lwezulu ezulwini lona luNkulunkulu. Uyena lo mama ohambile emhlabeni ephika unyazi, kodwa futhi uyena osebuya otshela umndeni wakhe ukuthi ezulwini unyazi. Uthini wena? Wena uthi ubani? Ithini inhliziyo yakho? Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula amaNazaretha. Sibahle kabi masinje, sigqoke kahle, sifaka nemqhele yasezulwini, kodwa ekugcineni singabe sambona uNkulunkulu ngey'nhliziyo emavakavaka. Ithi-ke lensizwa kaMncwabe yayisiyabathatha yasibayisa enkosini eTafelkov. Ithi ngathi imguqile nje, bathi bebeqala bethi bayibika indaba, yayisithi inkosi unyazi ake nime kancane nina uzobuye ngimbisi. Uyasazi uNkulunkulu umaNazaretha. Uyayazi nenhliziyo yami, uyayazi neyakho. Usebabonile ukuthi beza ngani, kodwa bakasho lutho. Manini nina ngizogcina ngami. Wanikelisa waqeda, wayihlalela nabavangeli nabefundisa uMncwabe lapha, wayidlela inyama ababemupha yona. Uthebezwa umvangeli uMncwabe inkosi yamcela nalabantu ahamba nabo. Sikhuluma ngonyazi lwezulu ukuthi luNkulunkulu. Kodwa kuvume kuwena ngaphakathi, ungasho ngoba kusho mina. Mhlawumbe wena ungakaboni, mina sengibonile. Ithi-ke lensizwa sithe masiguqa phambi kwalo unyazi asikhulumane ngithini. Wayesecela kuMncwabe ukuthi ucela kukhulume bona. Uthi-ke indodana lomuntu yujele lapha eWestville. Uthi yayisiqala isikhuluma ukuthi baba sizela sithunywe uma ungasekho emhlabeni. Ngekhathi kumenyezelwa amagama amabili, yena wahlukela kulela gama, kanti uzohamba emhlabeni. Mefika ngale nkosi ufica wena uNkulunkulu ayikho indlela yokudlula. Kuthiwa akabuye azocela intethelelo kuwe. Ngakho-ke inkosi izocela leyo ntethelelo. Ithi inkosi yamaNazaretha, nimcelela ngani? Uyabuza, nimcelela ngani lo muntu ongangibonanga? Nizomcelela ngani? Bathi sizozwa kubaba ukuthi ubaba yena uthini. Hayi, bahlakaniphile laba bantu. Khona incwadi eseBhayibhelini ethi ungabona uhlakaniphile emehlweni kaNkulunkulu, ithi esabe uNkulunkulu. Bathatha konke babeka kuyo ukuthi ubaba ozokusho. Wayesethule bheka le wabheka le, wayesebabuka, wayesethi hambani nithenge imbuzi nibuye nayo. Base beyahamba, wayesethi nizoyithenga ngaphi imbuzi? Baba soyela inyama, athi kukude kakhulu lapha. Manini nje la esangweni uzoqhamuka umuntu odayisa ngey'mbuzi. Sikhuluma ngomthetheleli wezona umaNazaretha osithandayo, sithi noma sesonile kodwa futhi ephinde ebe nensipho yokusigeza sithethelele esithathe esingenise ezulwini. Ngoba kubi umuntu kaNkulunkulu sikholo silandele unyazi
kodwa ekugcineni singabonani futhi ngonyaka ngey'nhliziyo zethu ey'mabharabhara. Ithi-ke lensizwa kaNkulunkulu lwabe sebeyithola imbuzi babuya nayo base beguqa phambi kwenkosi. Yayisithule inkosi yabheka phezulu yabheka zonke iy'nhlangothi, yayisithi bambelelani nonke nenamndeni kwalo mama kule mbuzi gezani, base bebambelela bonke. Yayisiphenduka futhi ibheka phezulu yaqalaza yayisithi ibuyela kubona, yayisithi inkosi nibusise. Yayisithi niyazi ukuthi kungani ngithi bambelelani kule mbuzi, ingoba imindeni yakini ibisiphumile yonke ezulwini ngokona komuntu oyedwa. Wena usuwenze njani? Mhlawumbe uthi ukhona nje mhlawumbe awusekho. Ingakho ithi inkosi ilanga wonikela makuthiwa kuyanikela. Makuthiwa nje kuyanikela wonikela. Ithi ngoba khona into esukayo kuwena nalapho uzokwaliwa khona uNkulunkulu ekugeze. Makuthiwa nje kuyanikela ngosukusala wena, ngoba uyazi ingilozi mzwana ikukhumbula ukuthi yokukhumbula nini. Ithi le nsizwa wayesethi ubaba, njengoba ngithi bambelani kule mbuzi zisuseni izandla bese ngingenisa abantu bakini ezulwini, ngoba base bephumile ezulwini ngalo mama. Nala ithempelini njengoba umshumayele khona ukashela ubeke ushela uzokhuluma umphikile udumele umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa isililo siphekwa usekhona endaweni kaNkulunkulu kusuke umsindo ngapho, awusekho endaweni kaNkulunkulu. Nabantu bakini futhi abasekho endaweni kaNkulunkulu, ngoba imini lokhu ithe ingane kaSibanibani kunje ingane kaSibanibani. Ungavumi umsebenzi kaNkulunkulu ulimalele ezandleni zakho. Uzama ngayo yonke indlela ukuvika ukuthi ekugcineni kungakuwe ukuthi kunje ingenxa kaSibanibani. Kuhle kuthiwa kunje ingenxa kaSibanibani ey'ntweni ezinhle. Ungayenzi into ongayalwanga ngayo mzwana uphume emanzini, ngoba inkola lekhaya yinhle manazana, uyiphumela wena kuyona. Ikiyala muntu kaNkulunkulu iqede ngawe. Njengoba namhlanje usuphaphathisiwe usuyinazaretha, kuyalwa mina nawe. Ngeke wena usahlanganyela, ngoba wena usungcwele usezohamba lezi ndawo okuhlanganela bonke abantu kuzona. Nalapho uzwa khona, nalapho khona ugwayi, wena usangeni lezo ndawo, ngoba wena usunjani, usungcwele, usungumntwana kaNkulunkulu. Bese kuthiwa nekhanda lakho ngeke usalibhunda. Usuyohamba u-23, inkosazane yohamba u-25, umama yohamba u-14. Uzoyihamba lezi ndlela zakho, uzokuyinikelela wena, unikelela isiphathi sakho somhlaba kuphela. Ukuthi uNkulunkulu noma sekukhona indawo emnyama, kodwa kungabibikho ubunyama wena, siphenduke lesiphathi sa-23 sibe ukukhanya kuwe. Yonke lento uyohlangana nayo kumshumayeli wakho ethempelini, lo ongasamthandi wena. Wena uthunyiwe ukuthi izinto eziningi uyayithola ethempelini kumshumayeli wakho, nakumkhokheli wakho, nakumphathi wakho wamakhosazana, lo ongasamthandi wena. Wena futhi ozesulayo, kodwa futhi uzoza kulo muntu ongamthandi ugcine usuguqa kuyena. Kanti ngilele ngelinye ilanga khonjiswa ngomuntu owayeseduze kakhulu nami, wafika uThimo lwamakhosazana, kathi hamba utshele uSibanibani ukuthi igama lakhe selesuliwe encwadini yokuphila
ngoba akawunikeleli u-23. Uyawunikelela? Kuyakukhumbuza njalo. Uyawunikelela u-23. Uyawunikelela u-14. Uyasikhipha futhi isikhwezo sokuthi njengoba usunikelile lo ohambisa leminikelo akagibele. Ithi inkosi ilanga ngibona into enkulu, iminikelo iza yezefungo. Uthi kodwa ngibona umnikelo kaNoyibanibani ukhomba umphathi wamakhosazana. Uthi ngokubona ukuthi wona ngohlobo lomnikelo kaNoyibanibani. Uthi nuzwile into ebiwa ngathi kuyimpikili, bathi baba sizwile wathi bekumnikelo kaMasibanibani kuwaliwa izingilozi ezulwini ngoba akawugibelisanga unikelile kodwa wakawugibelisa. Ukukholwa kwethu uzofika na wapeli unakho na 23 ishamsa esho ukuthi wena uyinsizo ngathi uyinsizo mnazayela mawunkosikazi ungenaso isihlalo sakho ngekusiphatha mosuka uyemgidini kodwa ungawunikeleli u-14 wakho uphelele unkosikazi phela uphelele sithi isihlalo sokuchitha izitha uzofikela ubani wena nkosazana njengoba umhlaba unje uma ungawunikeleli u-25 wakho asizofumana izitha ziqede ngawe. Yabona iyalo zakashembe zonke izinto umuntu kodwa futhi zonke yilapho umuntu ziyakusindisa kodwa futhi ziyalahla. Ithi inkosi kimina ingimizile ngahamba nomfundisi ngizofaka ngikula emabhida wakutambambela nje afuna umsebenzini ngakhona yathi manje sisefikile sihlanganyuke nezilona stage phezulu sasisinyuka yasifika ikhuluma nathi lokhu ekhuluma yasithi yazi
Kwesikhathi umuntu wamthethelela ungekho ukuthi uyamthethelela kanti uyamlahla angamangizwa kahle ungasho ukuthi uyamthethelela kwesikhathi kanti uyamlahla kodwa incwadi yakho usizwa umuntu ongahambi ngokuyala kwababa lithi ungahlanganyeli negama umuntu omuhle ozenza umthetho kaJehova ngemini nangobusuku muhle umuntu othi mehlezi noma mhlezi nje kodwa baba njengoba kungena umhlangano sizolwenzelana unyazo wezulu yini uNkulunkulu engakenikhumbule baze abakhumbula abantwana bami basedathini mhlawumbe bazofika nje njengoba kuJanuwari mzwane ningafikanga ngabe nenzeni ingane zami owayikhohlwa yini khona njalo ithalente elisukayo ma wenze kahle qhubeka nokuhle ubaba bezwa ubuhle nawe njalo njengoba umuzi wasekuhleni umuzi wasekuphambili amakhosi asesibili ayewubekele ekhaya wawutawale ekhaya ithi manje ungawususa umkhawulo wokubanga abawulisileyo uyakubona umuntu ohlakaniphile uyokuma phambi kwamakhosi engahambi phambi kwabafokazana nje ade ngoshadise insizwa engangade ngishadise ekuhleni le eGreytown yasokuDluli iyafika lapha ubaba uyashadiswa insizwa ekuhleni kodwa futhi manje isishada lomshado kuthiwa womhlobo nami futhi ngibene khona lapho nami omama beqaphele ekhanda lami ngihlezi nabavakele ngihamba nabo sengibheke uhlele ukuthi lesibusise esikhulu kangako ukuphuthwa kwezulwini sisaphathekile ngendlela usasiphethe noma sesiyaphunyuka wenzeni uNkulunkulu waqeda ubani osezogcwalisa ukhala amagumba naquma zonke sengiyaphuma sesiyohlala kwenye indlu wathi angiphakele omunye ukudla nami unwele sedlule lapha phakathi endlini akakholwa phela lutho wathi uyabona inwele lapha phakathi lokudla ma semthathe leli ngaze ngibize umama wakhona nabo abafana ukuthi ngoba ngingamanagaletha ngiyawazi umthetho lo mshado usushadwa manje owesingane yile nto kwenziwa uNkulunkulu na wona namagumba akhala endlini manje ngizokusebenzisa ekhaya mhlawumbe ngaphambili kubaba bakho ayekhala lamagumba akhala endlini na ukuthi cha ifoni kwenzekani asakwazi phela uthethe ukuthi uyadlala omunye umndeni ethi uyadlula ngilini uyabulasha intombazana yakhe yakhona futhi yanakhona umuzi umuntu ukuthi khona nesafundisa khona lokho na ngabeluleka ngabayala sawenza umsesaqeda sahamba ngithele ufika la eThekwini kodwa ngemva kwabantu kusale kwadulana abantu emshadweni weNazaretha abantu wathi abanye ngesona siphaphazelana izinto naye ingane leshadiswa namhlanje sazi ukuthi umuntu bezoshada fake into lemini yakhuluma sokusilefikele emzini angawazi awuhloniphana kodwa lapha kuthatha umvovo esiwumakoti siyabonga ukubambisana kwethu kusukela kuqala kuze kuzofika manje mamo ubalena nosekhulumayo efika ngisophinde thule lo muntu osekwazi ukhonga ufanjisana kusuka phansi kuyophuma phezulu namsezana umuntu ufaka ndoda ubulawa yithi wona
ngambuza nomfana okahleke njengoba amakhotho akhe eseqala ukukhuluma sawuphinde thule akusaphenduleki ngithina mina umfundisi wakho ngiyabuza manje angaze mina ngumfundisa yakho futhi angikhumbuli nabashumayeli khona ababafundisa kanti wona umshumayeli okuwena ophethe uhlelo impela waba wenza malumzana ushade ethi angaze ngikwenze ngiyabonga nje mfundisi njengoba usukhuluma bengingakhuluma ngithi kodwa ngiphethe wena uhlelo mina ngiphethe wena kodwa imali uma umfundisi wefundisa wena ukukhuthala ukuze abantu bebonele ukuthi wathi uNkulunkulu ngakusetshenziswa pho senzani manazayena mesenzile ushembe waqela usathatha omunye umfazi ngaphezulu ngoba ushembe ufike enza ebese ekuhambile oqedele ekhaya emndenini wakithi zingapheli futhi izinto ezinjalo ngoba usubazi ukuthi ubekele yena singabelelani noNkulunkulu sizothi imizi yakithi yafa kanti ubulawa yithini bejeda abanikazi bomuzi ekhaya benza sikwazi thina lokhu Then usuyenza wena ayisenazi futhi kuhle kanjani ukuthi uqale ungaboni kodwa uqale ngegazi kube khona injongo ezidlalayo emsebenzini wakho kuhle kanjani insizwa uganwa kodwa kube